cái helmet hi Axor helmet ni hi India raman siam ani vega siam tu tak chu vega helmet an ni chu zum parent company ka ni chuan Axor hi vega ho siam ani ta Axor hi DOT certified ECE certified ani boka helmet thatak ani amaran chu helmet van tlang helmet India siam chuan trapol chu ni ve tho Axor te do company thatak chu nia thalo ventilation hi poimo em heta hian achung hi air luna ani pipe ko hi air ron luna ni heta hian achhuale na hani me ta hei line khatin ka hi ventilation hi acha over lo hi chu hei vetung hi chu bell ania bell hi chu American company in USA ania helmet tha ani hei chu ve a company chu tha chuan hi entry level ani ka helmet hi and full face chuan entry level ani ase ventilation system hi Axor ne kan khai khin te ra in kha hi adum be ka hu the chiaro mi the o de ha fi de Axor helmet ai ka chuan hei a ventilation system hi a tha ta khop me la air du na hani ta line kha china kal lo he china kal sek chuk me ti khan hei tian hei frame up kha contour hemi a khwar rom dan hi tina kal chek chuk me he tian chan chuan na kha he ta hin om ka he ti hian a tha te mi ni hei chu a tha te mi tian ti hei a kal chuk me ni ko ta khona chuan na he ta mi hi he ta mi te hi chu he ta mi te ya chu khi chu na ka ni ta hei ti hian a thur sung me a ventilation air kha a in sem thi kan tlan na thi ron lut kha a in sem darh na sani chu kha khani lu kha vong da ya taksa kha vong da ya thi a on thread ka chuan full face mani se nuam ti dewin kan khum the chu helmet tha ho danglam na a ventilation system a khan Axor India siam le me American company bell house siam chu in thlau takani ti kha kan sei tu bokani chu ka bell chop ita hin Axor have an air intake system and thiat me se thatak chu ni rem lo and ventilation system ka chu bell ka chu he ita hi ai thlau ve thim aman po hi aman hi cheng sang ruk do ni nei thlau aman ringot po ma Axor ai hian bell hi cheng sang ruk ve ni ta zo shum hai thlau ve